Mātou te whaafitai ai luanga le leima lo lofa tama. Me uma wai whaia moi mātou, amata mai lama li tai au si o mai le teimi o le fiafi. Mātou te le tonu sa e le tu la fo ina lava i mātou lau whanau. Sa e pui pui ma tausi ma leo leo ina i mātou. Mo whaia fo na mātou o lia mai le fiafi i le manuia. Whaafitai le tua. Ia vi ia lau swafa pa ia lau swafa mamalu. Vi ia lava oi mea uma lava. Le a mātou whaia le nei pō. Mātou whaafitai ono Iesu le whao le tanga le tua. Whaafitai tō ngiola. Whaafitai le tua wau maua i mātou le wha moe moe ola. Ona o le maliu Iesu Kiriso i lungo le sa tauro. Whaia ono maua i mātou. O se wha moe moe. Au mātou i ele nei soi fuanga. Whaafitai le whao le tanga. Whaafitai le tō ngiola. Ia vi ia o Iesu. Whaafitai nganga pa ia. I lau whao unga le nei pō. Mātou wala au ina i au fitia ai mātou le mana o lau nganga pa ia. So ina i mātou le tua. Whapenao na whatanga ina lau nganga i tonu o mātou loto. Tala atu ia te oile nei pō. Tala o mātou talinga whale nganga mātou te whalongo tua i le tua si ea oa o mai mātou. Whapenao na e whamnuia i mātou le fiafi. Ala i lau upo la mātou whalongolongo ai. Whaamnuia i au tangata le nei fiafi e lau whao unga le lātou whalongolongo. Whailawa lau upo mwhaamnianga mo i mātou. O au lau upo le mana i ola. O lau upo mātou te ola mātou te manui ai. Le tua au mawhoi le ngā luenga watu ia to e lewi inga. Mai le whatau waa ia i mātou. Iai wai mea umo le nei fiafi le ngā luenga mo le au nanga. Ia vi ia oere Iesu lo mātou li i mo lo mātou whaola. Whaafitei tele. Amen. Ia patalofa atu foi nei fiafi lau whaasausau ngā Samoa. Ngā lole soifua maua ma langi mama. Le fau tātou toi e whitapa il tātou Paul Klame Masani. Tutu leu penga ile Loloto e peona maseni e son fote tasi. Au auna atu e foi la au tō auna nei poni fonti. Ia o tātou ta upo e peona masani ai. Tātou tal no le fionga pa ia le tua wha malo siai ma fitu wha iai. Au auna atu e foi ia te oe, watu e foi se upo e wha malosi. Ia e so soani i lau sawalinga wha le nganga. E le nei foi vai tau o le soifuanga, mise la mtanga o le tausanga. Na ta alofa atua i le pa ia le silasi o si o tātou tunu i lau wha saunga sa mo le fiafi. Ia e tupu mai e o si o tātou tunu. Mai lau foi maunga tele se ia pa ia maunga iti. Na ta alofa atu ma le ngang wha loalo le pa ia o si o tātou tunu Samoa. Na ta alofa wha apto le fiafi au auna le tua mauto msiofo so stovini. Inisio mafuta mai. Ia malole o se taulanga le nei foi vai o sa. Whaafitai tufo i le langolango mai, ma le tāpoi mai, e le ngā luenga e peona masini ai. Ia, vi ia le tua, le o tātou mafuta, ia, whaamanu atu le tua, le fiafi atu tau, o le au whi ngā luenga pa ia le tua. Whatalo whai tamama tina mātua si o tātou tunu, o lo whaafonga mai, ia, whai fo le tau, matu palpala o le talo, tāpoi ia whaiva o tama whanau sa mo i le aso ma le aso. Ia me se fola au tau talo mo au auna le tua, le ngā luenga. Patalo whāti atu tau, ne fiafi, ma lo le whai o le whaiva. Wha manuia te le atu le tua i atu tau, ta mama tina mātua, o lo mafuta ma whaafonga mai e me se lava. E la tau o lo whaile nei Paul Klame, ia ma mea Somalia i atu tau, o lo tau muni muli aivi ia le li. Patalo whātu le fiafi inisi o lo whaafonga mai, tonu mauta ngase, tonu fo i o mauta malawa lo whātau toli ai, o no mai o le tino. Whata alofa i atu tolu swafo Iesu, le ngata fo i lewa, whata alofa inisi o usum tu whawhine. Pea whai o whaafonga mai tonu o whale pui nei fiafi, i alofa atu i atu tau. Ia e whape fo i ar au whainga luenga. Ia inisi o ngā lulue le nei pō, tiu te mawhaiva, inisi fo i lungo awala, fo i atu i ainga, inisi o lo whao au tiu te mawhaiva. Plas taimio le amai ai tiu te mga luenga le nei po. Lofo le tua ma pui atu i atu tau. Whamanuia i ngā luenga le nei fiafi. Si o olawa foi. Ia le taimio mana vai ngā luenga o le nei po. Wata lofo atu i atu tau ma whamanuia atu i ngā luenga le nei po.
ia le whaangaruina le pa ia le silasi o si o tātua tunu Samoa o lo taape le nei kelope i so se tu o le nei lo langi o lo maua mali tātua por klame le fiafi whaafonga mai ai po whialawa se tunu o lo e mafuta mai ai o te whaatalofa atu ma le nganga fifia ma le nganga whaaloalo ia te o le nei fiafi ta manui atu le tu e tu sai ma le au mau ina tunu ai e whai le por klame le nei fiafi o se whaamnianga mo oe e lau soifua whaalenganga. E ai whatalofa atu fo inisi o le malo si o tātua tunu o lo to ai tonu mai tonu o le ai telo au kilani ia no mafuanga ese ne ngā tau ase singa i ainga ia o ni whonutanga fo i mani maftanga whaale ainga i kalesia ia whaamanuia le tua a meise fo i ia whaamanuia i fofuanga umalava to e taliu manuia a meise lava fo i nisi o lo malanga meise o tātua tunu o Samoa whaamanuia atu le tua i ati o toi fofuanga o iei i au kila nei ale ngata fo leo so se tu o New Zealand nei e fatalo fat foi i se tasi o se teimi momole nei fato a e fa fonga mai el nei Paul Klame o le tutu le Upega ile Loloto fa pitol fatalo fatu ya to ni fiafi malole so i fomaua ya fa mnia le tu ya to tu sa maltatu ma tanga awol to le se mal le jo ya polo telefoni tatu eva mtatu fa longo le pole tu le nei pos ya o lava e na fai wina ia tofu i tātou male aile nei pō whaamanuia le tua e tusol tātou whalongolongo le upo le tua whatalofa fo i le sunga ia teito o lo o whapenao se e mai le foe o le tautaino le tātou Paul Klame nei foe pō au auna matautua atua i le malu le tunu whatalofa teito lau fionga e mese foe ia o le ainga whaamanuia le tua ia to e ma le ainga e mese foe tiute ma whaiva vi ia le tua ia o le tātou Paul Klame nei o le a tātou tal noa fo i whasol solo le tātou mta upu e pei o na tātou whasolo mai ai i le telefoi o vai aso ua tuana i atu. O lo tātou iai i le tusi ngā luenga. A leo tātou o amatana whai wiu i a le mta upu sfulu maliva. A leo a matana tātou wa aia ngai i le mta upu e lusi fulu. Ia ma ua apenao na tātou whaasol solo fo i le malanga muli ale apostolo Paulo po lana malanga wha missionare lona tolu. Lea ua lama whaiu i mta upu ia na uta ua atua. A ese le tāu o le mena whangata mai ele tātou mta upu le vai aso lente nei. Tāuta mwhai na ia wha malama atu le tāua o mea na tusi mai ai, he ngata o tausanga, o ai na tusi mai ai, tusi umalava le apostolo Paulo, sfulma tolu tusi e Paulo i tono le tusi pa ia. E lua tusi na ia tusi e lana malanga lona lua, mo molte Salonia, ma le lua te Salonia, mantua fo i lena ufa iatu. E le aise tusi na tusi e Paulo i lana malanga mua. Aisa, langa o lefto a fata atia le ngā luenga, o le ngā luenga mua ale wha missionare le apostolo. O le winga ele isteimi e tatia ai matuu se e ai wha alaktari pe ini me tupu i e kalesia ia wa umona wha tutu i le malanga mua. Ai pita ianela o le malanga lona lua, lena tātou loai, wa o mai ei tala. Lena tātou tā ua nā aloi Timoteo e asi le kalesia e te Salonia, lena nala iona mafua na tusi. Le momor te Salonia, e le tele statu te mi e whaalu e tusi, a wa umon tatu tala, viviina ia mafuanga, purposes, le ngata foilea ia o no fuanga, ma teimi na tusi ai, ia mise foi ia o le toe abatu, toe awina atu o le tusi lo na lua e te tau o le tusi momua, ona ua loa le apostolo Paulo. O fai asi tele o le sese o le whawhita auli po le mele o tupu i tono te Salonia i le wha sese ina ia o onga sese wa ia e tusa o le mata upu o le toe tū e le ngata o le toe tū o Yesu o lona toe fio mai a o le toe tutu tangata na feoti o ia Yesu. A le lau tātou wo o i le malanga lona tolu ai tātou a mata fo i le tusi e kalatia wana tusi e whātusi tusi e malanga lona tolu. O le tusi e kalatia le fo umon tātou talanoai ia ai le ngata fo i lea
o tusi, o isi tusi e tolu, o le tusi lea mo mua le koronito, ma le lua le koronito, ia e whape fo i le tusi o Roma. Lo ringa e wha tusi na tusi e Paulo. A o iai o ia i lungo le ala. I lana malanga wha missionare lona. Tolu. Tātou te le toe ola ia kaltia wa umuna tātou tal noa. Ia kaltia manto lia fo i lea na alun malanga long tolu o Paulo i Makedonia e maile tala. Wha longo atu ia wa maile tala wa toe fo i lava kalatia. E le tula fono po le polonga sa iai, lena ave ele tusi lenta tu tala noa ai, fe mai Paulo kalatia vale ai, nto wa mata fa le nganga au to fa ai u le tino na o monta tu tala noa ai, tusi mo mua la na tusi ele malanga lona tolu. Ole tusi lona lua la na tusia. Ole mo mua le koranito. Tusia ele vai taimi o le tau mafana fana. Ia po le spring. Ai le yo o atu lea a ngai ele vebela po le sama. Tu sia la le tau sanga le lima sfuma le fitu ti a. Ana tu sia mai tu tonu Efeso. Le tu si lea mua le koranito. Ai le i ai tatu te le i o la va ili le tu si mua lea i koranito. Ai leilu tatou ai mua ngai i le awhai o tusi na tusi e le apostolo. I koronito. Awa ale mele o te loem o te tonu e tele na leiloa pe le malam lama i fo i le tele o tangata. Na i o tātou tangata Samoa leo Cristiano. I le awhai o tusi na tusi e le apostolo Paulo i le kalesia lava lea i koronito. E ala na ufai atu whape. Awa fo in pawale me leiloa tātou na le tusi mua, ma le tusi lona lua. Ai ai tusi, isi tusi e lua e wha ai leo whai o tusi na tusi e la apostolo Paulo i Korinito. Wha ai. A o tusi nei, o tusi e wha pea na leilo loa, pe le i maua i le teimi na tu whaatasi ai le tusi pa ia le keinen po le kainonia. E whaia e le ngaluenga le a tustala ia po skola e wha mau popo le tusi pa ia ato. Wa le maua tusi e lua. Le tusi mua ma le tusi lona tolu. O lona wingala e wha tusi a Paulo na ame i Koronito. Ia o te manatua alesi o whaisi leva. Na whaia onga fo i se tasi o onga tuspa ia. Whalongo se tasi o tina matua, sa ili vasenga. O whaia tu e wha tusi e Koronito. Pea tu whaia onga e wha. Ai na le lua le i tonu le tuspa ia. Ai whaia isi le fia o le tina lea. O wha no le tina lea. Po o whaia le mea o whaia tu nge wale i Loloto si wha mal tina lea. O le ase mea mafua anga wala i ona le maua tusia. Sa ta tau ona maua tusia ina i o tatu loa. Mea ia na tusia le apostolo Paulo Korinito. Ngau wha malu rule tina o whatu. E le o se folo o le whaia onga. O le folo. O le uli ia ngoi ave tusi. Ia ele ngata folea. Ia o le mea na tau nuu i ele tusi. Awanga tau nuu wa le tusi. Tau nuu le tusi mua. O le su enga la o le tusi taa. Yesu ai. Wale se tu stai, wale maua la fa maunga. O le la ia i tu tonu o tu singa. O le ai maua isi tu sia, i tonu tu sia. A Paulo, o le tu si mua la. E ta ua fa pea, o le the previous letter. O lo maua i le momol Korinito, o lo nam ta upe lima. O lo na fa upe iwa. O lo ine upu, fa pea fa Britannia. I wrote to you in my previous letter. Ai mataulia. O lea ele i tusia ia le tusi mua. A leo fa mai la apostolo. Na o tusi atu ia te o tau. My previous letter luinga e iei le tusi na avatu mua. A o le tusi la lea. Na leiloa. Pa o le maua. Ne wa leo na le tusi e tono le tusi pa ia. A o se tusi na fa apitoa le tusi le ala apostolo Paulo. E la pata ia ai pe ote tu la apostolo ile mele tau o le
sexual immorality. Mo meo a mionga matanga o tupu tono le kalesia. O le mela, e whamtala tula i le lo mtua leo tuwhatu e sitina le afa mai. E le lopo wa kia i le kalesia o ngole whai tai le au tu o le mta upu nganga whai atu e paulo e tusa o le a mio leanga ma le ola ya mionga e le lea. O vatu e le lope sao. E lo penga kia e le o afso soangi penga tia e tia set kia kongo le kalesia. Aisa, e le via le mele o te tuai la apostolo. Aisa, ua ola tangata kerisiano sa a mata i le nganga, sa le lei a o iei la apostolo, a ua ola i la tau, i le a mio leanga. Na, ia, tatu te o iei fai tauni, fai upu e wha mauni ai le mea le na, ai, se o fai tau a pele kol nito a leo lona mata upu mua, mata upu mua, mua kol nito a lona mata upu e lima, ta upu e lima a lona fai upu e iwa e whapea i a lona fai tawina. Ua au tusi atu i a te utau. Ma tau lia lal whapunga lepe o lepe i whapea. Whapea i tātou. O le tusi lea. O le tusi mua. Ai le ai. O le tusi mua. E whapretania. I wrote to you. Lo inga o le past tense. O le teimi wa tea. Lo inga i le tusi na mua. I wrote. Whamaile whasa mua. Ua au tusi atu i a te utau i lau tusi. Aua tau te whea i mai faitaanga, fornication, tangata amio leanga, ma tangata e ola, ele lea, po tangata ele i whai poipo, ele ngata fuina, tangata ua whai poipo i ma tangata ele lea ma tangata amio leanga, ia po le nu o le tua, e whai poipo ako le mea kao le intermarriage, whai poipo i tangata nu ese po, to inga mewa pena, ele ngata fuilea, e ile amio le utupu tono le kale si e kornito, me fole fa fita uli matanga le me ka ole incest a fa samo ole mata ifali na le me le sila le me le o tua otte la apostolo ai tatu te feita wina ni fa yu pomul fa ma ni ai e tatu tu si e fa ole tu si lo na lua na tu si la apostolo cornito ole tu si le tatu fa ingoina le termine ole mua le cornito lo ingala ole tusi na maua tusia mai la i tonu o Efeso ole tusi lon tolu ole sila le tusi na le lofo e ta ua la e fape ole tusi onga a sabia leta lo luinga ole teimi na tusi e la apostolo Paulo e tali e tua e tusa ole anga ino ia ilana aluatu e ase si atu ia ila tau au silingia lona i tu fa apostolo silingia nga o onga ja ua fa se ina ia faia onga se ma faia onga pepelo no tu Jerusalema le ua corrupta i ma fa le tonu le tulunga sa ye momua le kalesia alo mawala e le lua kolnito lona mata upu lua lona fa upu tolu ma le fa olo e upu fa pe fo ila upu le fa Britania mane fa Britania ma mai ngai sau le past tense. And I wrote this very thing to you, lest when I came, I should have sorrow over those from whom I ought to have joy. E fa pe fo ile mta upo fitu, alona fo upo valu ile lua lava le cornito. Forever I made you sorrow with my previous letter, ole tusi na muatu. Le tusi lea na le maua foi e le maua le tusi lea na aluma le lile o tito na aluma le tusi lea e foi il manatu o skola ia ale o tito ia o Timoteo se sile o to lua le na aluma le tusi mua tusi la nana mauti no le na o ili mo le kalesia mulmuliane mo le loa o te loe fa penga foi le fa fitau le tupu tusi lea tusi o ngonga lo inga nga watu fo itia i e la uri e kornito. No o mai lo le tusi lo na fa. Le tatu te fa ingoina le temine o le tusi lo na lua. I kornito. Le i tono le tusi paia. Lo inga la o le tusi lo na lua le na tusi e paulo. Le e tono le tusi paia le tatu te fa ingoina o le mua
le koronito. A o lana tusi lona whāna ave I koronito. Lea tātou te whaingoina o le lua le koronito. Po le tusi lona lua na ave I koronito. O le mea langa mangai al tātou o a ue malam lamai e le tūlanga na. Masalo nisi fo o tau no ia onga tusipa ia malam lama le lei. E le mea na wa al tūlanga na. E istanga te le te tonu o le whinaunga lea, o le argument lea e tusa ma le mata upu le tusi e wha. Whai maisi skola. O tusi nei e wha, e le ai e le sao e le wha ni tusi. Na le lua lava tusi. O le tusi mua mua. Ma le tusi lona lua. A le tusi lona lua. O ta ma I tusi e tonu. The portion of 3 portion of letters that finally the scholars put them together at the end. Mai na tu fatasi e lauli ia. Na mawaile o le tusi ato o le tusi lona lua. Ia aile aise whamauningo le nā mea. Pauale me le tele ele le lifa o scholar e whālava tusi na tusi le apostolo. Na. Ai mantua. Tātou wawailanga ele tusi mo mua koronito. Ia, po le tusi lona lua tusi e poro le whaingoina o le tusi mo mua. Mo mua koronito. Le tono le tusi pa ia. Na iei mo mua ia Paulo e feso I le whai unga o lana malanga lona lua. Pe amale, tasi le tausanga, nae maua I le ngā luenga sfumal malu whai po lu sumal tasi. Aina toe o Paulo I e feso. E feso le tusi e koronito. E lana malanga lona tolu, ma nofo ai pe ama le lua tausanga, nai le mata upu sfulu iwa, fai upu mua mua. O le amatanga na o lana malanga fa misionare lon tolu, le na oso I Kalatia, ia ma loa tuai a nga ilo I Efeso, ma nofo ai mo le lua tausanga. Tausanga na iei mua ma le lua tausanga lewa I le teimi muri, leo whainga o le teimi ngai ia Paulo I Efeso, e tolu tausanga, po le lata lava I le atole lei, o le tolu tausanga. O le taimi la leo o toe tau, toe o ai Paulo I te tonu Efeso. O I lea na ia tusi ai le tusi mua. Le te tonu le tusi pa ia, I koronito. A le vesili, ai sana tusi ai el apostolo Paulo lana tusi lea. Wa leo tato loi el tusi nanu mua. A le tusi lona lua le tono le tusi pa ia. Ia po le mua fo le koronito. Lea na tusi ai le teimi tonu lava lea. Na mafuta ai Paulo, ma akula, ma pisila. I le whaavaina o le ekalesia I koronito, I le mata upu le sfulwaru le na utaua. Aina mamaini na I tausanga talu ona tu ua I Paulo le ekalesia le koronito. Ai whaalongo atu Paulo, ua iai le fevesia inga, ua iai le whawhitau di tonu le ekalesia I koronito, lewa I Efeso. O vaenga la nei e lua, wai tauna I statu fesili whapea. E whape wheo nei loe, Paulo, ua matua tele le whawhita auli, ua matua tele le whawhita auli, tonu o le kāresia I koronito. Aisea, awani o tātou mawo whau, le tusi le na ave mua, wa le tusi le na ave mua, o le tusi, e whape na alu mati mo teo, e mamoli ai, I alo whaanga, I ama, a oa I atuai, e le apostolo, I le kāresia, ua whaalongo, I mea, ua tupu e tusa o le amio leanga. Ma le amio matanga. Mulilulua me whapena e peona uta ua mua. Ai lua la ia mo me ka o sources po mea na leona na iloe Paulo mea ututupu. E mua. Na ala na iloe Paulo mea ututupu I tono le kālesia. Ono lo ta ua ile mata upu mua le konito mata upu mua lo no fai po sumal tasi. O le iufa pea. Awa ua ta ua mai o tou ele auso I a tau e o sa keloe o ia te o tou misa mamaseinga. Ringa la o le sosle na iloa I Paulo.
tau mai e le au sa ke loe, makari foi ke le lo mtua ke loe. Le na alu mo le tusi Roma, ia tatu teo e stemi. A lo mtua la lea. Sau mai koranito. O lona au ainga, le ropo nisi o la wainga, ia po le lo mtua, e va pe foi kako, se kwa wa ise lo mkuo fai kala son. Ai le ai. Wa le tau mai ai vai ngai o le momuole koranito, mata upu mua, a lona fai upu e se fulma tasi. Na tau o mfai ai, na tau o mai fapea. A wa ta ua mai o tau, o usoe, ia te au e o sa ke lue. O lo ia te o tau misa. Mama seinga. O lesi la sos na la yonga i loe Paulo. Na tusi mai lava tangata o le ekalesia. E leo tangata uma. Ai ei nisi tangata o ni taitai. Me ka o lei lide si tonu ekalesia. Na la tau whaia se tusi. Ma ave atu e Timoteo e wha o atu. Le matinopo o Timoteo po sila na lumaia. Ai mamoli atu. Ave a Paulo fai e tuai ala tau fisili, na i eile matau po e fitu, alona fai upo mua. Fai mai, a o mea na o tau tusi mai ai. Mea la lea leo a leo na i loe, Paulo fa fita auri lai o, ele ngato le au sa kelo e, a o leo tusi mai lau vaenga le a Paulo i Efeso. O fai atu ngei, ia Timoteo, ia fa o akulu mako kusida, koe fo ia kulu ko ingam fa o koe matu, se fai atu e matu fisili. Aise al temi tonu lea, tua matau tia le mafia fia o onga se sela o toi o tonu le kalesia. O fai aonga no mai Jerusalem. O filio Paulo, tanga tolo tultulia e te fa leanga o onga la apostole winga le tala lei i a keriso Yesu. A le o atu fai o onga. Ele o yeila apostolo Paulo o atu fai ne ia o onga e winga i le tala le lei. A keriso Yesu. Na, au nisi nei o mena tutupu i tono le kalesia, o mena tupu ua tumu le kalesia i le nganga wha maualunga, ele ngata o amionga, ele lea ma le amio leanga, amio matanga, a ua tumu i le nganga wha maualunga. Mawala tau whaatanga inai, amionga ia, amionga leanga ia, me ka o le sexual immorality. Whaatanga ai tu tono le kalesia, le a mio leanga, ia me tau o feusua inga le faa pa ia ina i tu tonu o le kalesia. Wa faina i le kalesia, maftanga au ngā li, faa pouliuli, ia le ngata fo ile wa le faa mamahina, ia maftanga, le vau ngā li. Le mo kol nito o lona mata upu e lima, mo kol nito o lona mata upu e lima, talo na tau mo mai ei nisi ni upole ote la apostolo. Mai ua sala lau le tala ia te utou, i lo utou faitaanga. O le faitaanga wha apea foi e leo ta ua inu ese, ina ua fai a vale tasi i le a va alonta maa. Wa vaila le melena o fatua nei o le mata i fale. Incest. Whawhitauri le o le maku, a ika i la apostolo. I tangata e o le lotu kerisiano. Ai fai le mele o le mata i fale. O le toe wa aia i tu tonua o loa, si o manga ma lo ainga. E wa le ai tu tupu. Tupu i Samoa, tupu i New Zealand, tupu i le lalolangi. Le whawhita auli leo le mata i fale. Ia vai fo e whaafonga mai e a whaina i lea whawhita auli matuia. O se mea leanga, o se mea ele lea, o se mea whaate moni, louto e wa ai i tangata o i tu tonu o lo si o manga o toto mau ano mau iwi. E o a i tangata e whai a wā mai, pe o tangata e nofo tane mai tu tonu o tau ainga. O tino ma ano na aisa, o la ua tala ngafa i leisi o uso po o leisi o tuo fine. A wai whaalongo lai mea i e tupui. E fōlinga mai le tala lea, wa mai, wa maliu ia le to'olua o le tamā lea. A o toi whaile si on to'olua. Ai sau, ai mo moe Malaysia tali o le to'ina le lon to'olua le uot, se i vaila ia i koe ngā me whapea, o le mtoa mata ngā asole.
It's very evil. Very evil. Le me tau ole mate fali. O uputu saoa. Awai. Le foi tatu fa longo a itala ma news ma mei nei vai taimi. Oka. E matua i matau tia le tumo fali pui mea ia. Naita mai alo teine. Le ngata foi leo nai alo tama. Ma nai whanau. Tupua e fia maulo lato lumanai. Ma fia tau fiofi ia lo lato ma malu whateine. Alale me tupu. Ia o lele ano ma lele mi ngao ma lele matau o isi tangata. Tangata la ia. Tangata ua pea o ni tangata e ola whapau e peo tangata ia. Tangata umtua le iloa le va. Ma isi tangata. Ma tangata o ainga. Ma tua whawhine. Ma uso. Ka sengi po o tausonga meu ma whapena. Nephew, niece. Mea umai tu tonu o le pui ainga ma tangata o ta ua o tangata o lo ainga. E te pui ai. E te mita ai. Ai te le tu e whaatilo ai. Mea la lem kwa aita la apostolo Paulo. Aisa, o le longo mai e lau li ia Paulo. Po le asa na tala. Ai tau mai. O elinka mai mea. O mea kuku a mea ie ka umai la apostolo mea ia. Ia lela na tusin tau o tue la apostolo. Whaalongo foi la apostolo. Wa whaina le kalesia. O le sile isu ma ka ukia e kongo le kalesia o longo mai. O whai kala mai silo mkua keloe. O le ha. O le fe vai a inga. Division. Wo fe vai ai. Mai lesi. O au ki karikongu ya Keriso. O au ki karikongu ya Sa Paulo. O au ki karikongu ya Sa Apollo. Wa vai ai le tino Keriso. Ngai a fi faitau. Ngai tango le faitau momot. Kol ni tolo nta upu momua. Fai upo suma le lua ngai ote atuele apostolo. Mta upo tolu fai upu momua e o leono. Mai Paulo e vai e le tino Keriso. Sa me utou whapenai. Mai Paulo e tasi ale nganga o no utou whana naua i le tino Keriso Yesu. Na o le nganga o Keriso. Le nganga o le atua. Mai tasi le nganga. Anai whai ngō mai Paulo. O le nganga na papa tiso i nai o tou. Nala tau i le. Pea leno tau e le vaso lentene. O le papa tisonga le nā le tau e le apostolo. Mai e tasi le papa tisonga. Na papa tisoi nai o tou i le tino Keriso. Teimi e te ulufale ai tu tonu o le ekalesia po le ainga o le tua. Le teimi o le wha o le tanga. The moment of your salvation. The moment of your conversion. Wa e ulufale tonu la ainga o le tua. Teimi wa e talia ai le li o Yesu Keriso o loa li i malo wha o le. Teimi o le wha o le tanga. The time of your salvation. O le teimi na fa mai Paulo. Wa papatiso ina mai atanga te Kerisiano wa ulufali tono le tino Keriso. E tau e Paulo. O le papatisonga ilea i le tino Keriso. Ruinga o lau excessi tono le tino Keriso. Wa vea i oe mata li i mawhawhine o le tu o oe o le tangata Kerisiano. You are the part of the body of Christ. Within the body of Christ. E se la li tau. Tu aita Paulo le tau mai. Nga sau Paulo. O kasi le loto. A le whalongo Paulo. Wui, wa koru vahenga. Ia o le si le whawhi tau li tono mengi o mawhitanga mai ka le sia. Meo le whai vahenga. Division. Favoritism. E favor ia te oe le skangaka. Favor ia ki oe le si. Misi ape a. Ia. Me whala ngai. Dangerous e tele me mole. O le tolu o ni moni whaifi au tonu se lotu, pe lua ni whaifi au, tasi ale whaifi au e taunga iai, e nga lay leaders. A dangerous for i me lay leaders. Mo au aisa, langa ele teimi e kau ale matala le whaifi au, e kau sway e mawofo o tangata, ia nga au, ai mala ele whaifi au, e mokulo, ia wofa akure silo. Nanga le whai mai tangata, o au o Sa Paulo, loinga, wa favor ya la ko Paulo. E whai mai isi, o au o Sa Apollo, loinga, wa favorite isi Apollo. La ko foi Apollo ia sau mai foi Jerusalema. Nga latu foi ia,
La tu fo ia o, ma tu fo Apollo le lenga ave ese akula ma pisila leng tatal no risi vai aso. La tu o tonu fea. O Corrito. Ai fa longo atu o ia akula pi. Oi, ese ale mele. Ese ale mele sa o ile lile ma Jerusalem. E winga papa tsonga. Papa tsonga le vai la ngofo fa ma losi e tanga tai. Ai le tala noa i le papa tsonga i le tino keriso, ma le papa tsonga i le anganga, pa ia langa tolu papa tsonga, ale tanga kerisiano le whengeng fau. Le anga wha sa oi a kulampi sila, le alana matua, seki ai Apollo, ia malu loa i Efeso, alu i Makedonia, whai le whingalo le tua, a ua mala malama, i papa tsonga, ele ngā papa tsonga Ioane, ele ngā papa tsonga le vai le mita mai Apollo, e iai mai si papa tsonga, le tauna malam lamai. Le fo la vai ai. O le fo o feiva isi ka Apollo. Langa le mase ngaru kolnito a ai. Ya, le ngata ile o Paulo, ya fe mai fo isi. Ya, keriso a Paulo lesi. Ya isi, ya Apollo isi, o ka fiola ai. O le matua te leo le fa vita, uri pe fa pe ngase ka lesi. E tasil fa au ai tolu vai. Very dangerous atteito. Hon kau kia. Havoi makua i makau kia le ma nei ole. Vai la le fa malo si salutat fai te ina stemi. Le apo po e to la apostolo Paulo. E tasiale tino. Ele toluntino. E tasiale tino che riso. Ele vai ina le tino che riso. Ai ta ua e Paulo lantusi fa mai a tote leilo ea. Tau pue ono na iai, fai po sfuru iwa. Tau te leilo ea, o outou o le malu o le atua. Po le tino foi o keriso, o le malu. Ala e fai tu polo, tau te leilo o outou o le kale si e tasi a le malu, e tasi le tino e le lua. Mai tau te leilo o outou o le malu o le atua. Mai ua tu tonu ia te outou. Fa mai o se, sawe mai si upu muri mai, fa mai o se e faa le ngaina le malu o le atua. E faa le ngaina le natangata e le atua. For anyone who is going to destroy the body of Christ, God will destroy that person. Gau kia upo le apostolo Paulo le ita. Ta tusi atu foi Paulo e faa malosi atu i le auso kerisiano i tono Cornito. Ia, le nau taua. Ina ia vei la tau. O le tino e tasi o keriso. Mo mua Cornito alo na mata upu tolu. Alo na fai upu luas fulmaltasi. Luas fulmaltasi. E fa pelo na fai tawina. O le nei. Aua le mita se tasi itangata. Se si whapunga, awange mita se tangata i se taitai. O ne mita se ngala ko muli kangaka ele muli le tua. Awane mita se tangata se tasi I tangata. Awa o mea uma o a outowia. Po o Paulo, po o Apollo, po o Kefa, po o Sakeriso, po o le Larolangi, po o Leola, po o Leoti, po o mea inei una po o mea atali, o mea umalava o a outowia. You are one and you own everything in the church. It's your church. One solid church, not 3 or 4 churches. Wow. Mai o ha outowia. E o ke riso fo i outou. E o le atua foi ke riso. Selmane. O le si mena tupu, o whalonga o tua apostolo, o isi kerisiano, ma molia isi kerisiano i whamasnonga, il tulafono, tu sama il tulafono. Ia la tau lava mata upu whaloto I whale. Wa ave ia la tau mata upu e whamasino ina mai e tangata whapopau. A la tau mata upu e sora au te la tau tono le kalesia. E ilmo mol kolnito, o le mata upu e ono. Mai la apostolo Paulo.
o iso o tau la te whai se whinaunga, ma se isi se tasi mea, whinaunga, mei tono le kalisia, little issues, e wha mai a. E wha malosi ea ina ia wha masino ina I luma o ea mio le tonu. Ai le o luma o le aupa ia. Sisi wha punga, pe lua te tā upu ea malua fe se ai malouso, ai ko oi ave le pule ngā Roma pe ave se, ia herota pe ave, ai le o hae o tau e tala noa, ma sort out. Mana ia la whapaleni, wa nei te ua whapea mai nei, Roi ngala ai me tutupu I tonu o le kalesi, ele se me tau ta uai fua I tu la fono a, ele ai, e iei le me vase ele leina I le isu lea. E iei me vase ele leina, wai na uta ua fo, te mana tua na uta ua matu tala noa le se vasenga I se tas. Ai ese fesilin tulai mai tono la vasenga le mta upu lea, le mea le tas. Sau se fesili le, I se tas yo, tamai tia onga vapea. Pele avea la tatou me tutupu whawhita auli o mea awhia e me ko le civil law e le tula fono le lau ele. Ele avea la tatou I le whamsinonga pe ave su pe ave le malo. O lau tali, e ele me tosi ele laina. Ele whapea a whasi e sesi makua I leanga ale le a foi le fasinga o se si tono le kalesia lo te fatuai a lai lo le fe au au mai leo e fa pere leo ele se men kupu a la o yese si wana di potia pe yese men fa pena nei e tawana tau sao fe au tau sao leaders o le kalesia mai nei te tatu ftango fi pui ia ala o ilo ele malo pe yese men tupu o le sifa te inga, pe a iese mea tau muli lua po se mea 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 fiai whanau tonu le lotu. Ele aila ele pui a tātou le mea la. O le mea te tau o no ile tu la fono. Mea mea fiai I whanau, e a fiai fo I mea tau tupe, ia mea o yo maina issue mea ia fe mai la apostolo Paulo. O mea o lau o fi nau lesi malesi. Lo inga ia ile mea tosi ele laina. Ele vapea e o mai leo su me se mea ai ngofo le fai o mga nga aisa e ele kai me koe papol apa ile mea e kai me surface ile mea nga. Oye palasi ai. Palasi ile fai au. Palasi tai tai. Ma leanga ile reputation o le lotu. Ia ele whapea fo I la kako ko angai whai kalam whai, roinga e ei al taimi e sort out, ainga I mea e ia mea tupu, ai ei mea onga, e le te tau ona na naina e tātou, tono le kalesia. Amen. E ngai te silfia le mele u te whatuai. Ia, bia le li. Whalongo foi Paulo, ua, whaonga se ina le kalesia mea lofa le ngang. Awa asu se kalesia esel tamau ainga I me whale ngang. Le kalesia le kornito. O le matua I matau tia o le kalesia lea. I le me tau o le tamau ainga le telo tangata iei mea lofa whale nganga, mea lofa le tua. A le mea le utupu. Wa whaonga mea lofa I le mimita ma le wha maulunga. Whaonga I le whaalia lia vale. O whaonga mea lofa le nganga pa ia mea lofa maturi fo ia iwa mea lofa le nganga pa ia. Actually, it's 21 altogether. E luful tasi la whai uma mea lofa ni ia le nganga pa ia. A iwa mea lofa ministry le nganga pa ia. O lo whaapitoa mai. A ua whaonga se la ua apiu se tangata mea lofa le nganga pa ia. Tari fo ile momolko nito ngai ele mtau po sulu lua, sulu tolu, ngai whai ua ele te utala la apostolo winga I mea lofa o kou, kele mea lofa mai a, se pe te tautala inga ngana angelu, ai a le aiso o lofa. E pe I ala o mea lofa o le sume palo tangtangi. Na te utala Paulo anga ele mkau kia le mea lofa, ai le isi a lofa. Every gift of the Holy Spirit has to operate
with love. E whaonga ma momoli, ma o ngā i lisi tangata lau mea alofa whaalenganga. E whai le lofa. Whai o elm tau pa suma le tolu, whamai la apostolo Paulo. Whamai a, o le wha moe moe, o le a wha tua, o le wha moe moe, a o le me sili ma le alofa, a o le mea sili o nā mea, o le alofa. Aisea, e o whatasi mea alofa le nganga paia, ma le alofa. Leanga fo i alana na umia le alofa i le nganga, i mea alofa le nganga paia. Langa o lau mea alofa. I le toe au ngā ia oe lau mea alofa. Yes, e mwhaanga e a mwhakaikainga o se wha malolo mai. Whainga e wha malolo ai oe oe mai malolo ai, wha malolo wa tali i posisio lo ainga. A o le operation po le whaonga ino lau mea alofa le nganga. E au ngā mo listangata. I te wha malolo ina listangata. A ia oe le mea alofa le foai e te kiv wha manuia listangata. Aia oe mea alofa le perfitanga e te perfita ina ia malamalama tangata. Mea alofa uma e whao ngā e le tangata. E manui ai tangata. Mena e whamai la apostolo Paulo ia Efeso whamai ia o mea uma ia mawhaiva ia. E mole tina eina o le tino keriso. Luinga e o ma o ai ma admonish the church, the body of Christ. E wha lei ai, ma wha tina e, ma ia manuia, ma malamalama, ma manuia ai stangata i lau mea alofa. I lea, e the fivefold ministry ngai mai e le apostolo Paulo. E se la le taua. Wha tono foi e le apostolo i le kalesia. A whai o ia te utong tangata e a mio leanga malatu whaia le monilua, whaia le fornication, sexual fornication tono le kalesia. Whamai le apostolo Paulo. Ngai le bo mo kolnito e lima whai po suma tol whamai a expel, whatea. Vese. Whai asi malosi o upo le apostolo. Sa tu sia ina e le apostolo lale nei tu si momua. I koronito. A vatu i koronito. I sona tau mo whainga ina ia toe whaafoi mai koronito. I le whaavae na mata i o latu o langa whaalengang oi. O ke riso Yesu. The foundation that Paul built the lives of the church in Corinth was upon Jesus Christ. Tau whai Paulo toi wha, fōi o mai, toi fōi mai I leli, fōi mai a Yesu, manui ai, auto. Tātu o tu lua koronito. Le lua le koronito, tu sio I le vaiteimi o le pau, po le autumn, po le teimi ua. Pau fua a ia lau o la au. Tu sia mai lea mai tonu o Makedonia, ia. Po Filipi le ai o Filipi na mo le mta po lusfulu lo no fai mo tu se nga luenga. Ma vai nai masina e fatalu na uma atu le vesi le yai. Le na aveli tu si mo mua ma le iloa. Ia me se fo ile mo mor konito. Ona manatu le apostolo. E fialu e asiasi kornito. La ia le popo lenga ma le mamafa le loto le apostolo Paulo. Taua na alu kornito. E asiasi ai ona o lo faiasi na matautia o mei tupu mai tonu o le kalesia. E mese lava mo meo mta upsisili, wha mai no mea uma. Malon fiefso swani. Ila au ke shano tonu o kornito. A o loo iai ma manu fe ai po tangata watu ma o onga se. A ele si mea na leo na fio o Paulo I kornito. Na fio o Paulo I kornito. Se ia tau awa ia te ia ma uma ia te ia le mea lofa. Te lia fo le mea lofa lea na oila ulia no mo sila mti mo teo le na o ma fai atu. E longo atu kornito ina ia ao se mea lofa. Ao le teimi o tuto e fo ia Jerusalema au te oso atu ma amvele lato mea lofa e fa o. Mo le kalesia Jerusalema ie o matitiva ona o whawhita aulia me se mawhue e te tonu o le Mother Church Jerusalema.
Le ala lea. Na oi Paulo e ao se mea alofa i ekalesia uma le au Cristiano, le tino ke riso e anga le lei ai i le lato ekalesia au tu. So soani ai teimi o pōpuanga ma le mana o mia, time of needs. Le ana mana oi Paulo e fialu ia ma au mai ele mea alofa le langa o lea wa mata no whaasanga Paulo li whai unga o lana malanga muli lon tolu alu Yerusalema ma fialu e loa i Sepania ai afe i Roma. E uila le fio o le apostolo Paulo le temilea a o loo ta ua i le momor kornito mta aposulono fai momue o le sumar fit ma sumar tasi ele i o le malanga lea Paulo le temilea ai na nofo ma awina Timoteo e asiasi i kornito ma au mai le mea alofa ai tau nu o tu Timoteo te ulela le ole alu Paulo a ua tuli Timoteo ai tau nu o Timoteo o le malapanga le mea malapanga le mea o le tupu mai tono kornito o mantua i wha te teleina le se o tangata ia o onga ia wa iei tono la uli o fili o Paulo ne mai Jerusalema tangata e wha sanga tau le apostolo le na wha tope lo le malanga le apostolo ma malanga loa pu e lo malana va tongi il pases mahalu loa i kornito o le vesili ai sea lana tu sia e Paulo lana tu si lona lua i kornito to le la wala tu le apostolo Paulo o le mea matautia na tupu i le whaatalinga mai o le apostolo Paulo o le alawinga lau whamtalanga ta lo fai si apostolo e wha mamoi loto le mea na tupu e latu le apostolo Paulo ai le itali le leia mai e tangata kornito wo lato fesilingia le tūlanga apostolo. They questioned the position of Apostle Paul as an apostle. Longa title. Lato fesilingia le moni o onga lapo. Wa kele me o fesilingia la uli. Alo tau nu o tu Paulo. Ai latu Paulo e whea ngai maltite. O lato fesilingia pe ai sea wao e Paulo nei mea alofa wao le kalesi ai pe mo i fo i le mea le aave i le mea alofa o le tele i o fesili la ulia le sia la tu fesili fa pe ai sea le mea la una pupuanga tia Paulo pe a fai na awina mai le tua o le sia la tu fesili pe ai sea le tu sai le o onga Paulo ma le mane o onga ia wala tu e fa longo iai foi mama o nga se o atu me se fa ingo fiele le ola ma so i fuanga fa lenga a ole o nga monia fa Cristiano e fa ingta e o ona e tinga a lo yele manuia a atu la ulia o me fa ingo fie mo se fa te inga a fa inga o Paulo fa le fulua o me tau a ku la ulia fa mai ko kere ko fa nga mea a fai ngā o Paulo, fai peleti au na le tua, fai mea o taulanga ingu ese, fai mea, ai akula ulia mai Jerusalem fa mai, awal fa aki ngā nganga o kou ngā mea, e ringi mea ngā kaunga fai ngā leo mai alo loku Paulo ngā, fa fai ngofia, lal mau iai, wa mi milo iai mafau fau. Now their brains and their mind were distorted and sway against the doctrine, the teaching of Christ that Paul brought to them, but now they sway walato to ese. Ti ngā le apostolo Paulo, mtau tia. Tau tia. O le mea la nana toi fo i maro le apostolo Paulo. Fai lola na tusi le tatu ta ua o le sevia leta. Le tusi lea na le maua le teimi na tusi e le tusi pa ia. Ma le tu ua i tonu whaapunga Paulo. Saulo Paulo fai lana tusi tonu Efeso. Ave ya Timoteo. Sila. E alu sila ave. Ave la tusi lea. Na wata ua le tusi na ole tusi sevia po ole tusi onga. E fai ngoina e nisi o skola whapea. Le ti ngā le apostolo e whapea. Ole asia singa pangatia male whano noa. Fai ngoina whapea. A painful visit. Ti ngā. Le se singa ngā laku malong loto whapea. La tu sapo mai ma sapaia mai ai laku. Oi, e whafiko ai mai. I mea mateutia.
Le lua ko nito o lona mata upu e lua. Lua ko nito mata upu e lua. Talo nai la amtanga mata upu e lua ngai tele ai ia wha upunga il mele u te whetu ai. Ala whai mo mua whapea. Sa whapea fo i lo lava manatu. O te le toe aluatu i ate o tau male ti ngā. Te lo le upo le apostolo e tangongi e whai tau le whaperetania pa whai te fia mamla matiri. O le wingo le upo le apostolo Paulo. Fa mai Paulo. I won't come back to you. I won't come back to you as a sorrow visit. Po se malanga ti ngā. Whalongo whalea. Sa whapea fo i lo u lava manatu. Pa mai Paulo, o leo o filfili le taimi nei, o te le toe aluatu i ate o tau male ti ngā. I won't come back to you with sorrow, a sorrow visit. Awa a whai o te whaati ngā i ate o tau. Po ai se na te whaafia mai i ate. Kua i mawhakia la apostol. Mawhatia. Ola na whangau whaale ngangang whaatua la apostolo, for, nourished, whawhanga, ati nae, alu Paulo, mele tatu te loaile dangerous o mo le luko. Mai Paulo, mai Yesu, i o tō mātala ma luko, e o atu e, lama le lafu mamoe. Pa ia tuata ma se ia whaia o onga se to i se o mai le karesia. Le almo iai, e latu sto ina, ai fuli tua mai tangata i a te ia. Lua ko nito mtau po suma tasi alo i whai upo e whawa pia, awa a whai e tāla ina atu, e se e alu atu, se Yesu e ese mai, i le na mātou tāla ina atu i a te utau. Peta lia e autou se anganga, i le ua autou talia ina mua. Yesu mua lenga o tua i a te utau, ai autou talia ina, leisi Yesu i se anganga e ese mai. Mai leo Paulo, come on guys, come on church. Brothers and sisters, I have to remind you, somebody just came with a different Christ and you accept that and you ignore the Christ that we previously declare and brought to you. Kua i ka apostolo. Toi foi ese leo le apostolo. Mai le aio Korinto mkua ika. Ma le loto ti ngā mawhatia. Toi foi atu i Efeso. Whalongo hoi whapretani o Samoa na whaetuan nei. I made up my mind not to make another painful visit to you. Mai kwere koe roa. Toi fo ilo Paulo Efeso, ona ia awina lo leo tito, malana tusi fou, e tumui upu wha sao. Toi a popo iatu, ai pitai. Ole tusi lea, lena tatu ta ua. Ole tusi ele i maua, ia pol tusi lon todo. Malanga lo Paulo, i Makedonia, ringa la alu Paulo i Makedonia, la fa peasko inga, wa o ke lea i la uli e kornito, ai pita iane, ia, ni loa lava pe no, ni loa lava pe no, a fa maise le yo, a te lo te ton, no. E tu sai o le toe ta ua e Paulo, nisi vai ngona tusi. A le mele ta tu te lo, wale maua, le tusi ta ai ni tusi ai nei fa maunga. E tuu whaatasi i te tonu o le tuspaia. I le teimi na whai ai le Canaan po le Cainonia. O tusi upasia e whai ai le tuspaia. Whengenga fau ma le whengenga tuai. Le rala wahalu le apostolo wa malanga i Makedonia. Walu ese mai wahalu le nase singa ngai le mta upo e fitu. Mta upo e fitu a olona whai upo e sfulu ma le tolu. O le mea lea na wha maa whanawhaneinai ma tau i le wha maa whanawhaneino o tau.
sa matua tele lo mātou oli, wa tili ai on oli o tito, a wā sa toa file mūlo na loto I ate auto uma. O ira le vaenga lea. E alu ia Paulo, like for lele, he was going away for a retreat. He was going away for a break. It was too heavy. Ma mafakele le mele nga va ai Paulo mfalongo e Paulo mele na tupu I Korinito. La tulo Paulo Efeso failis tusi, avel tusi na tusi e a o tuai mawhai atuai ele mo lo wafo le mea au kong whai mai a. Lala u avel tusi ngā. Alu loa Paulo I Makedonia. E alu Paulo. Ai makauria a laia o ia Tito I Korinito ma le tusi le na ave. A ua tei ia le apostolo Paulo. O lai Makedonia. Ai tu o tu Tito. And Titus came suddenly and approached Paul. And he came with a good news. Ai la tu Tito, ma se tala fia. Wala le tala fia. Ale no foi tauina nei. O le tala oli. O le tala e whaanga e tia I la apostolo. La tu Tito foi mai. Te loa. O luatu. O wa ai le mela we e Korinito. O Samoa. They repent. They change their hearts and they come back. They came back to the doctrines of Jesus Christ. O koe foi mai. Ai whai tau nge I wha umol mta upu ngā langa e. E sel manei o le whai tau mol whai unga ngā le mta upu nai fitu. O le manei a ia. O whaanga e tia le loto le apostolo. Ai sea. O Saulo Natali, a spiritual son just came and bring a good news. The good news about Corinth. Wa toyo mai le kalesia I le ali. Mo latu Samoa isa e iei ala o del tolunga o le tāua o tusia. Wa elo o del tolunga. O tusi umaia tātou te whai mai e leilo loa e lua, ma le tusi le ngataunu. Tusi le tātou te whai mai le tusi momo. E elo o del tolunga. No o uma tusi na I Korinito. Ma whaita wai. Ai el kakang kia ia. Ai ia le ula lenga kia ia kusia wa lenga fiuko inga su e mulmuli. Ai o neitusi. Au te loa na matua I stir ai to sa ve wai loto le kalesia. Mo lanto loa. Leanga o upu ia na watu e Paulo e lana tusi lelo na tolu. Le na alu matito. Ai whaitau o le wha mamawhai ia le Samoa. Wha mai o tau Samoa. You have to repent before it's too late. Samoa. Liliu. Fo I mai I le keriso. Tau te olai. Ai o tau te whaasei o tau. Ia o onga se se ma mea na o tau. Whaalongo I mo tau se se ai. Ai o tu tito ta watu. Oka matua fia la apostolo Paulo. I le tala lea o atu. Ia. O sina tala atu na e mana ia foi lele. Ia. Ma te urea le ali umar malango long tolu. Awai umalona tusi a Roma. Wal tusi a Roma le la tato fai uyai. Ia sa fa pe mostaru teimi. Ia ilonga mostaru teimi tatu teo ai wal ma neia ia le mataupu. Luse fulu. Il toe whilo inga Paulo ma fai au I Efeso. I Meleto whailana la unga po lan tau talanga latu semina mulmuli. A nga ilo Paulo I Jerusalema. Ma neia ia. Au le mataupu luse fulu au te loa. Tatu teo el vai aso lepe ale mos teminei. O le tusi a Roma na tusia fo I le vai teimi o le malangalo na tolu le apostolo Paulo. Tusia mai fo I tonu o Korinito. E mataulia le lo matua le no foi atu e o keloe. E lo matua na ave I ai e Paulo le tusi le wa uma na tusi ta ai. A le lo matua le. O le la to e fo I Roma. Fa penga fo I akula ma pisila. Le o koe sa unge koe fo I Roma. O le fisili ai sa. E me la koe fo I Roma. O lom tua le antu e Paulo le tusi len ave. Tusi le tono tusi paia. Tusi a Roma. O man tusi I le ti a lima valu. Teimi o le spring
Le lima valu ma te lo le lima fitu le na tusi ai ke orinito mua ma orinito lua. A le o lima valu le spring o tusi la e paulo tusi a Roma. Ai tu ia fipe. Oso fipe le vaa alu le malanga pe amale. Fitu aso, ono le fitu aso e alu ai. Ele la talata mai Roma e mamao. A fisi le e fipe le tusi tai. E loaila, pe e silia kwa ile ave kusi a fipe lo le ave kusi a lauli o titom timoteo. Aisa, tau nuu le tusi i Roma, ile auso i Roma. Le tusi la lea. Ai mana tua fo intaro tau li si vai aso. O le ti a faiva. Tau le tau tala noi le lima valu le taimingi lo tusi ai tusi le a Roma. A le ti a faiva. Na tutuli ese ai el empire roa po le kaisa na iai le vai taimi lea. Le tangata i ngoi a Claudius. Nga ia expel lai pe nga ia tutuli ese umai na tangata e Peru. Hebrews were all expelled from Rome, from Italy. Kukuri ese uma. Aisa. O loko leanga le li leo Claudio vai akul community a ayutai oka. Ele nga kaya ka mamai malolosi, ola pisingisi. Ai e malisi whawhi kauri ngā lenga ita le li leo Claudio. O te te o tangata Rome, o tangata iutai. Ke elea. E lua me tāua me whapitonga te te e tangata. Iutai i a Roma. Pule ngā Roma. Mua. O le tax. La fonga. Ngai ta ua i Paulo i lana tusi a Roma il mata au pufia. Ta au sultasi e mai sole. Faiko tax. Ako ke ngofo Roma. Faiko tax. Ia wa vaile iai. Ia langa. Ele nga ka ele fia fai tax la uria. Ele fia fai la fonga. Ele manga fo ia ave la tu fa na uile. Fo ele military training be include la tu fa ngawe. Ave u fa malu sia Roma tangate. Once you're 17, 18 years old, they force the young people kupulanga inga ia include kongo ami ma meo kolengi ele ami Roma me papenga. E ke la tangata i utai el merunga ele polo inga nga Roma. Fai mai lo Claudio, ia, get out au kere kanga koe. Fasioki uma o kou, kuli uma lo, no o mā tangata nuu o iuteia o ese mai tono Roma. Ia e ngā toe luatu lo le tangata ngā sosoo tuai, le kaisa na sosoo tuai e ngo ia Nero, tangata ngā piku silinga leanga, ele te ale whasol pitu. Ka ngolo Nero koe au mai tangata i tono Roma. Ia, mai Nero pule au kou pe ka ilua ka i koru kou siksengi, a koe o mai. Ia a o me whaato sina ma mea whaapor kiki ale. Ale tangata ngā rin Nero. O matu koe ngaka Nero le tala anga mkwa leanga. Ngai a tipia le ulua Paulo. Ngai a whaasa tauro whaau lunga mai o Peteru. O le hamio leanga i o le tangata leo Nero. Ai ngā whai mai o mai. Ia, ngā whai mai a Nero o mai. Msalo po le ti alima fa tu la email tangata na ngofo mto e fatang o le onga la le o tangata i to e fo le la mfaina to e alu fipe le lo mtu nga tuli mai ai ia o akulam puisila ia mal to te lo tangata na hala fo ila tatu fisili o asos nga le onga i lo e Paulo fa fita uri e tono Roma wa mea umaya o na mata opu le ta'u a mio tunuina e il fatu tua e ta'u a mio tunuina ai fa ta'u pu fo le tala le lei che riso Yesu tele of themes o le tu sia Roma o le FSSA i mal ta'u e misa o Cristiano matanga te e tono le kali sia Roma alvisili o fa fe i lo e Paulo ngi fa fika uri nga le nga langa kong ese purpose nga e linga tu si penga ta'u has to be a purpose why an author has to write a letter to somebody, to the recipients. A ole sos ngai loa ai e Paulo mea umalai ko kupu kongu
o Roma, i kalesia le ko Roma, o ai. Au li ianga expel mai, i le lo foi po silo mo kua fipe nga fai foi singa, fai ku foi singa kala fai kala se o le mea lai kupu i o, ia e au ngā ke le fai kala foi, lisi kai mi i loa ai Paulo, ia mea lai tutupu, au le mea mo ia ia, i lisi me le mo le fai kala fela o la wai, a ese le maa ngai o le mele, a ese anga le ai leo vai ngai expel mai o, fipe, a kula, pisila, ia mangisi ata ngata e, wat kele o le lisi le ai loa e Paulo le ai watu tusi, a Roma le mta upu muli suluon. Tangata ngai loa e Paulo, ngau mai Roma. Alo koe fo ia, kula wai kongo le karesia, na e ave elo whaanga le apostolo. A o tangata la ia no mai, lea na maafuta ma Paulo mai le malanga mua wha missionary, malanga lona lua, malanga lona tolu. Lea ngai loa u mai ai Paulo. Mea lai tutupu tutono Roma. Tanga loa Paulo, tusi langa tusi, wai loa e Paulo, o le a umalo na teimi i Koranito, le a matana me atu mao atu a Yerusalema, tusi o loma lana tusi, u wha longo lela ato e fo i fipe, e alu i Roma e whailanga, koe whailanga sikisengi, mai loa Paulo, ia tina, ia o e te alu male tusi. O e te alu male tusi ave i Roma. A o lesi la le tusi, o se tusi e se le tāua le nei tusi o Roma, aisa, wha ingoa le tele o skola le nei tusi, o le tusi o loo wha poto ai mata upu sili multiple of theologies within one letter. E kongo le kusingi kasi. E tasi le tusi. A o le tele ia o mata upu sili o loo iai il tusi nei. Tusi nei Roma. O se tusi esele maneia. One of my favorite book in the Bible. O le tusi o Roma. Esele maneia o onga. O le tusi o Roma, oka, e a mata i le leo le mua la apostolo. Ai whaai o i ai, o whaonga tonu, o le tala leanga, ai tu e sau muli le tala le lei. I se whapunga, o le tala le lei le amtanga. It's a good news in the beginning, ai o atu mta upo tolu, o tala leanga, o la tala leanga, wanga sala tangata umala ua le o ai i le mamalu le tua po le ola e whaavavau po le maafitanga na iei mua e peo na i atamu ma eva ma le tua aisa ino wanga sala o le bad news lana o le amatanga oka le maangaia ia mta upu mua introduction maangaia ia whamaia te le maa li tala le kirisu Yesu Ua. O la i tātou, me le tala le lei, e taua Milton Wina i tātou, le lofa tu no, le tua maneia. Introduction me le watu, ai o atu le tau putolu, o tala leanga. Ai nona uma le tala leanga lena, ai toe whaai ua tua, tau poe valu iwa sifolu, me o tātou o tamawhai, tātou whanau le tua whaaleanganga. Ma mai le tala le lei, ma moli mai le tala le lei. Ina ia malama tangata lai o i Roma, tangata nu ese ma tangata i Uteia. Awane i mimita sesi o utou ni ngā luenga wae le ta ua mi o tonuina o utou ni ngā luenga tu te whaia. Tasi le mea e te tauon tau manatua, nā le tasi a le mea e ta ua mi o tonuina ai, o utou umana e to lue kaua e misa mai ngā ngai longo mai kala ngai ko kaua e misa. Tasia, mai a Paulo, wana o le whātua i a keriso Yesu e taua mi o tonu ina i o tau. Just have faith in Jesus Christ so that you may be justified. You won't be justified through your deeds or any works or any efforts. None. Leise mea e mwhaion taua mi o tonu ina o tau. Wai la ngono le toina. Leo nofo le la fasanga la alu Yerusalem o al temile o leo mawa faupo le umalo luatu lo ai e to toe luatu umale la to seminar po le la to conference le fai ma fai au i fe i meleto o le to oso Paulo Efeso talo si fa mam la mal vaso le na tu e to alu Efeso e to asi ai fe mai wa luatu ala uta le to ina
mo le oso le vaa to alu pe alu anga Efeso langa I fialo e tuli le sauninga o le Pentekoso I Jerusalema ma le si mea o le alu e Efeso wala ngona e Paulo e la matia lo na ola e Efeso a o te tau na lena leon avela na au na ile mtau pelus fulu e o mai uma ia toe ina na e tau mo elders ia po 5 au po tausi e kalesia o lato va ia e kalesia tatu te tal noa au amata na fatu tulu ma fo fau Paulo fauko sa ngai o fie fo I Jerusalema ai se la le tau usom to va fini ia fie vala mai ia bili mai lo te milei tolu fitu tasi lima I tolu mai so finangalo le tatu mtaupu ia pe mai fo isa ofisili ne fiafi ia na o mawalo a manoa ne fiafi sau tatu vala momua talo fatu talo falava talo faponi talo fa Antonina o mai o tina ia le malo si faftai batulo sunga ia le li mana ia tatom ta upu nei po se lo sum ta o ta upu mana ia o tu si dai ti fornito ia me se fo tu si a Roma mana ia fo ta o na tina ia mo yo lai fai ta I bia voi lo ia Paulo que ro me mai lo ai se le o mea ia fai ta la le le fai ta la voi tu poi por misa e fai te le lava mo mta upu mana ia nei tu la le ia le tua ia le tu te le mea le wa o ina ko nei po ta tu ta ai alo fangia pe le tu sana fa mea pera o songa wala wa nei tai tina nga mate mo fiere po ia so fu umala tai ai manu ia te le lava nga luenga poni alo tina o e mo tina a perno qua e fa pe pole sunga ia tai tolo tu mai foi ia manu ia lava nga luenga le po fa so fu ia fa te te lava te tina tu filo ile va ia solo fa te le atu Antonina ia fa tai tava ia fa se fu Talo felicitați vă talo. Alofa no sunga fonki. Oh, lo fioga le au. Alofa. Alole. So fomele lange ma. Ah, mai o et ma. Ia alo mongia lava, va kulo sunga fa fenga. Ia le li. Ia ma kango fia ka ko porgala me ia se. Ma pia kudi do alo ka ko porgala me ngor kire me nga ma la mai me ro ko ngor kuspa ia. Ia o inga ngai ro nge mau me fe mala ka el kamo Paulo. Yo. Ya nga fo ka no ko ka mai malum ko ma ko ai ngo fi pe shot. Alom ko ka ko iba. Esa ya ko nginga o fai kala lenga mo me le au fai kala me fe la lo ala o pe o ka ko nge vai ka. Ia le li. Ya ka ke ya. Aftai te tama. Suma fenga nga mole ka ko por kala me ma ka ngo fie ngi ya smo fu ka kasi. Ia le li. Ki a ko nginga mar fanga. Ia. Alo fa foi fonki ya ki o male ki nga ai nga mal fanga mangwia fe au nga nga ngi fa ngol vaya. Ia alo fa tu lau familia le tua ka place ya fa se fu. Pa. Soi foi. Pa. Talo volta tu lau talo fa. Talo po ni lepa. Talo tu i. Ah mai oi. Man via fa stai man e pa man dei po. Ia le li. Foi fi ta le I lo polo a ia se via fa inga ya plena le tua u po tu si por wala ngala wa ko le ngo ko si ta. Ia. Ciao. Ole ngala talo. Se polo ve Lucia very penny. He's entirely through the Bible wrong. Yeah. And he discovered there's a hidden code of numbers like como ko spa. Yes. Mo fa ka inga. We ma mo le me fa ko ya. Ya, como mai lau lenga ele ki dia mai. Tau no mai pe. Yeah. Anyway, ole suspenga trata lo Ivan Penn so mai. Ole ono solo tu si fa solo tu si tu star. So mai just exact number. Yeah. Ako fa popo tes ku si ole pa leng. Yeah. Yeah. What he discovered is like ole so ta inga. O mo le fo spa ina matana tu si le Greek and Hebrew language. Yeah.
o ngana ia to futa tu si mo numela Yeah. a fa popola le ngol tangata well it comes to a certain number por yes. ino numela le tu numela fitu ngana e Peru e fa pena fo ngana Roma. Ian lo numero fitu numela le tu e means a perfect number como la tu fa popola tu si fast food o io no solo no fast food autostala o pa le Yeah. Exactly number ama fa o le ono numela tangata Yes. o le fast food o numela Yesu multiples of 8 Yeah. o numela Yesu fa mai o le wingo le numela valu Yesu o le means new beginning or resurrection Yes. ama fa le la o le ono sulu vai tau tangata il numela ono il tuspa ia mo na suilo na langa Yeah. mo le sila matanga fo. Yeah. So that's exactly. Yeah. Alo tu. Alo le su. Ia le li. Malisi me ta semle fifa aso to manu ta o polo. Mo ta tio le fa lo mo le protein le ka le lemon. Yeah. Well, the protein is a glue. It's like a glue that holds the human body together. Okay. If I for you, I think you or the lemon. It's a shape of a cross. Okay. I remember that you tell a polon fine. I tell me, Colosimo, more type of food for me. O ye mo me o ye for him a po me Remember that you know tell a po. Malo lava tui. Fa tai lava mo lo fa so mali fiafi. Ya fa mni le tu. Ya manuel po kala. Fa tai to fele fele ba yaso. Ye o le. God bless. Ya fa se fo tui. Ta. Talo for start volau talo. Alofa. Hello. Alpon. Oi, e Jake. Alô, lava. O mai oi. Ya mo yo ka. Oi, sole. Ya, sa no mai lo o mai ngai tornaki. Ha, mo ya mai ka ku ki. Ya, Savit. O makang malu lo mo nga. Ai, o Maria de sobre la el boa. Por mo si o ngare. Pa ye ka fa so ni. Ye de. Mai de Mero pom ka kala vai punu lo que fai ka o kore de ngalo ngare lu. Ya. Es ka mai ku si no ngale aro pom ka kalanga la mo para wo ke. Ya. Iya la. Na ia mta punga tatal no ba sole. Wa ka fai ka o ya ga sa wa ko sa wa ya sa wa nga. Yo. Alo kalanga la de ka punya ke. Yes. Lo kala iku ka nga ni mo ku po yo. Si nga ka o ke. Wa ya ka pisia. Ya. Ma era ko cofre o vai ko o penga maro. Oi, se o que pisa que o fa longo mai lau ka por. Nga nga o so male. Yo ngai me mau. Alo Jake. Kaya ko po kala begia. Ya, olele, tu fai vai yaso. Ya, oke. Alo fatwe. Ya, God bless fa. Ali teito. Walanga mai le rire mea o le ngomo au ke pisa langa o le ngomo sa mo le pole e el makalo. Malo. Eleli. Ya, na la mai mo la no ya teito e se vet visa no teito. Ai. Que se la ingale wow. Tu lanta vole. Eleli. Programe. E se me sa no muli pa mole. Right. Okay. Ala mo la no. Esto e 5 minuti. E ole ta ia. Ta ua ia o le mele wo il tatu tanuanga pe a fo na ta ua. Ia wa matauna whaiu tasi lua tolu malanga wha apostolo. Ale apostolo, o Paulo. E matau tial ni tangata o Paulo. Zato lo foi ia o le tangata sai ngoia Saulo. O le ua sui e Yesu ua whai ngoa. Ele to ingoa ia Saulo. A ua ingoa ia Paulo. Matau lia fo la le swinga. Pe on tātou loa. O le wingo le ingoa Saulo. E le ngana e Peru. O se manaonga, you're asking for a favor. O le wingo le ingoa Paulo. Le o sui ai. Le winga
it's a list o se mea pito sili o na whatau waa, lai titi. Ana mawhawhaule iai e le tūlanga awa o le ngō saulo. Tato mantua leo le tupu foi leo saulo. Le winga ngā le ngō saulo, le ngā whai ngoa e le tamā o Paulo, ia saulo e whai ngoa ngā ilango le ngoa e peru, ina ua wala au Israelu so lātou tupu, o le lātou mana onga. Wala au le tua, le winga ngā le ngoa saulo, lono winga. O se mea tāua, o se mea mawalunga, o le tūlanga e alo ia. A o lela wa suia nga i le winga o le ngoa saulo, o Paulo, o le upu Roma e saua i le ngoa Paulo. Wa suia nga i se mea o le winga o se mea whatau waa, se mea lai titi o le winga. Whapea umalava le la ngona o le apostolo Paulo ina ua whai mai lava o ia, whai mai. O a ue pito sili o na o whatau waa. I am the least of the apostles, of all the apostles. O nofo Paulo ma tusa o ia i isi apostolo ai mese lava, Peteru, ia o Ioane, o Iakopo, Anitelea, Bartolomaio, tusa ia i nei apostolo matau tia o kako wa ia Paulo. Ole matua i matau tia o nei apostolo. Tau tia. O ia le apostolo inu ese, o ia le na maia le tala le lei inu ese, e tatou. Wa lena uta ue lisi tatou Paul Kalame, ana lei Paulo, ana le toa Paulo. E le matala le fai to toa a ngai i Europa. Ko le fala Europa le engelangi le nga sawai ia Ioana Viriamu, a ngai Samoa. Paulo le na tatala ina ngai nga i Europa, i le atu Kalatia. Whaasanga e Paulo ngai le si pito i Makedonia, tatala le fai to toa a ngai fea i Asia. Tatala i Asia. O vaenga te tele lo langi. O vaenga ia wae lima ia mo meo a fo ingo vaenga ia e lo langi. Lela vea i fo i matatou la Australasian, lela vea to i matatou. Ia ele ngata fo i lea o Afrika, ia mai tu e lima continent, le upunga continent, lima continent o lo langi. Na matala tala uma nei continent e lima. Ono la ngā luenga la apostolo Paulo. Lena o mai eli tala le iso se vaenga o lo langi. Luenga la o Paulo. Consider that o Paulo, usum tu wa fini. E le o se tangata whatau wa. O le tangata matau tia. Ai o lona loto maua lalo, lona wha maua lalo, wha mai la apostolo Paulo. E pito siliana la ititia. A zato wa vai foi la upo la apostolo Paulo lana tusi a Filippi lan tusi mai tono le pui Roma le tatu teo este. Fa mai Paulo. Wa umanatu o tele i maua. A ole me tasi o te whaia, o te whangalo i mea o tuanai. A o te momoe puno wai i le lumnai. La rata no Paulo i le ola e whavavau. I langa price il na le ola e whavavau. Ai fa mai la apostolo Paulo. El tasi le mea na te mana o ta uma i atu e mau le fiafine. He's not there yet. Na te le i maua. Luringa ele i ato o toa. Ele i tini lana ngā luenga o whaia. He's not there. He's not complete his calling and the ministry yet. Mai wo manatu o te le i maua. A ole me tasi o te whaia. O te whangalo me o tuanai, a o te momoe. Tuli, lau price. O leo price, everlasting life. O leo lai whawawau. Tato maua le adi tua Paulo, loto maua lalo. Nga lue wha maoni, wha tua. Nga lue e au nei lea tua. La tato whae uli talo. Whaftai tele lo mātua tua. Mātua vi ia oile nei po. Whaftai tele lava ia o fionga pa ia. Whaftai lau upu. Mātua o oina, whalangolongo ai nei fiafi le tua. Mai einia o onga tāua lava.
tonu o nga le apostolo Paulo le ngata foi leo tustu singa luka le tusi ngā luenga a lo fata wa ina aile tu lo au no Paulo mana ngā luenga i lona finau ma lona lo tele ma lona fatu tua e mo moli lau tala le lei i vaenga e whao le nei lo langi a manuia mai le fiafi wha manuia i au tangata a manuia le atua e le fiafi lau whainga luenga niso ngā lulue maua i mātou se pō manuia saunga le mui longo a wala te tele e le fo i atu i aiga a manuia le au nanga ma lau whainga luenga le pulenga ma lau whainga luenga a le radio Samoa e ume uma fo i atu o le vi inga o le whamanu ma le whane tanga ni o sa uma e o le whavavau lava amen ia sa mo tātou proclamena liva yaso tutu le Upega ile Loloto e le whamoemoe o le tātou to e whelo e fo i le vas fau e le tātou taimi masani e le tāo le baru ia o le fiaf ia o la auto o unan lei poni fono ti fa soi fuia mo nei taimi God bless you all